The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o magkakawala o problema o sa mag-inuang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Kasulod, Ginoo ko, mabuang ko ba yun? Diba, hinaw ta doon kayo kasulod, no? Happy-happy lang. Siyempre, may buntag, happy Tuesday! Wow! Nagkapamaw na medyo dili, maayo ang panahon, ha? Ingat-ingat lang, dalag payong. Siyempre, ayaw magpaulan, kay managhan niya mo. Kuyawan ta ninyo. Siyempre, good morning. Live na live. Good morning, mga buntag. Siyempre, Bonesal, God bless. And more power. Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, sadi pa na ko igret, sadi pa tanan ako igret, gano'n ko mabuang ko bayot. Happy lang. Diba? Enjoy lang yung happy morning, my buntag, buenos dias, assalamualaikum to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Siyempre sa mga pinalanggang estudyante, happy morning ka natong tanan. Siyempre, good morning, my buntag. My buntag sa itong mga soking tigpaminaw. Nga naagapon ka na karon. Nata maglingaw-lingaw ta. Managyan nga karong adlaw magpasalamat ta. Silent ka, di ba? Silent kayo ang Ginoo, di ba? Diba? Silent kayo ang Ginoo, pero sa tanan natong kapait, di ba? Kasakit sa kinabuhi, di ba? Wala jud ta niya biyai og pasagdi. Salamat, Lord. Di ba na siya correct? Aray! Nanginit akong ulo, basta mag-ano kong Lord ba, manginit akong ulo. Ay, live ko sa akong Lando Bisaya nga FB account, diba, happy morning lang. Siyempre, replay ni sa among page po, ang 106.7 Marino News FM. Wow, siyempre among YouTube channel, type lang ang News FM, so magkuha ninyo ang mga programa dito. Siyempre ang among text line para mag-greet ninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Pagkanindot 0975070336. Correct. Mana dyan na siya di ba? Hala. Isa naman Kutsawan naman tani ng gawas diri, di ba? Ayun po. Ay nang rest. Ayun, gana po ka. Hello, good morning ni Connie Doblado ni Bogart. Happy morning. Good morning, Rez. Nadia sa Marino, sisid na amping and God bless. Salamat. Si George Warlito Salindato. Di ba? Salindato. Mani siya, pobre ni siya. Ang salin sa dato, pobre man. Di ba ito kinabuhi? Di ba? Kudyawan, happy lang. Di correct. Ingat lang, George. Siyempre, good morning. Wala may buntag. Hello, good morning. Mr. Rodriguez, good morning, sir. Ang atong OIC College President, good morning, sir. Good morning. Siyempre, good morning. Siya po ang Vice President for Personal Affairs and Services. Sir, good morning, Dr. Richie Loriaga. Good morning, atong Vice President for Academic Affairs. Siyempre, good morning, Sir Jos Loriaga. Captain Manet Apit, good morning. Siyempre, sa Dr. Kisren Chong, Dr. Bingel, wow, happy, wow. Captain Mo Lorente, wow. Ivan Jud Marina Chicabel, happy morning ka na ito, Sir Salon, happy morning. Siyempre, congratulations sa atong College of Maritime Education Silent Drillers o Crackers
for winning the champion dito sa Ipil Sibugay. Wow! Congratulations! Sa calendar competition, di ba? Wow! So, congratulations sa atong eskwelahan, sa College of Maritime Education, o sa mga estudyante, o sa nag-support. No, happy, Jod, correct, Sana all, maabot na mo sa kuan, na mga invitation, na mga invitation pa dito sa Gawas, Gawas sa Zamboanga. Gana ba? Kaya doon naman na sa kinabuo, di ba? O, siyempre, magpasalamat po sa map, di ba? O sa map, di ba? Wow. Pagkanindot so kayo, ingat nandun. O, siyempre, good morning, may buntag, Mr. Regan Sitoy. Good morning. Good morning, atong head sa Student Mission and Scholarship Office. Good morning, iyang assistant si Mr. Robert Cago Absa. Good morning, iyang mga anak na happy morning kanatutan. Og siyempre ni Jerome Zelda. Wow, good morning. Happy morning. Og siyempre si Edeline Los Reyes student. Wow, good morning, Sir Lando. Pa-shout out po from Titay, Zamboanga, Sibugay. Wow, pagkanino to. Kuya Juan, di ba na kinabuhi? Abot ito sa Sibugay, Sibug gamay. Di ba? Wow. Ingon si George Suarez Lindato. Good morning, sir. Wow, good morning. Miss Maripi Villafranco, good morning atong Director sa Public Information and Commission Office. Good morning. Assistant si Mr. Wilson Yan Isabel. Nanay Siding, happy morning ka natong tanan. Ingat lang. Wow, pagkanindot. Pagka-anindot paminahon, di ba na sa niyo? No, di ba? Oy, wow, di ba? Ulang pagkabulahan, Jo, di ba? Nang-apply daw siya trabaho, ginoo ko. So, iingon daw ang driver. Hindi daw. Nang-apply trabaho, ingon ng driver. Nang-apply siya trabaho. Nag-ingon daw ang interviewer kung ready na ba daw ko magsugod. Ready na daw siya mag-start sa trabaho. Ingon ko, Sir Lando, tawagan lang tamo kung gusto na ko. Pag-sure, kung jawan mo, gara po ka, waka kuyapi. Adyan na kinabuhi, no? Happy lang. Siyempre, good morning, my buntag. Ma'am Phyllis, good morning. Ingat lang, John. Always atong college sister, no? Good morning. Siyempre, good morning, my buntag. Sir Elk, good morning, sir. Atong head sa finance office, good morning. Siyempre, Ma'am Norma Villanueva, the supply office, Sir Raymond, Sir Viras, Sir Kumasagas, wow. Bisan Presdahay. Happy Ate Libros, happy morning ato. Ma'am Ima Sanz, good morning. Wow, pagkaniyot. Hello, good morning, Ma'am Julian Gonzalez. Wow, happy morning. Happy morning ka natong tanan diya sa clinic. Dr. Karimoni, Anali Gakang, Reyes Gakang, Jolie Gakang, yung masilingan na sa Siguso. Happy morning. Ato maso sa Magay. Happy morning. Di ba? Wow, si Rans Ortega. Hello, Sir Lance. Hello, good morning. Akong amigo. Siyempre, ang akong amigong guwapo. Di ba? Naik klase. Mangulam og susi kay mangi joke lang. Si Sir Paraiso, di ba? So, kung wala mo'y paraiso, kung mangita mo og wala pa mo kakita og paradise, ang gipuy-an ni Adan og ni Eva, ang paradise, ang paraiso, ari mo diri sa Ari mo diri sa among building, kaya na diri si Sir Paraiso, magitaan ninyo ko jawan. Ay, ang kubayot na sa... alam ka to, baka gilaay mo. Baka gilaay mo, ha? May mga ano ta. Baka gilaay mo, kay manuroy ta, maglaag ta. Maglaag ta, samtang ano pa. Samtang buhi pa, maglaag ta para walay problema. Hello, good morning. Ni Joel Palikti. Hello, sir. Kumusta? Si Sir Palikti, nag-retired na. Life begins at retirement. Si Christian Zamora Nabarusa. Happy morning. Happy morning, sir. Taga-asa to ka, Sir Christian, di ba?
Taga-asar to kasi saan taga... Ay, ako ng amigo. Ako ng amigo ha, sa kuana, di ba? Oh, correct. Ako ng amigo si Christian, di ba? Oh, correct, happy mo lang, oh. Oh, syempre, good morning, may buntag. May buntag at masaya sa sa Bagsakan, Uncle Wiwin. Happy morning, Uncle Wiwin. Happy morning. Enjoy lang sa Taros Market. Happy morning lang. O, syempre, good morning din sa stall number 13, mga Enriquez family. Taga Davao Day. O, diba? Ako, diba? O. Manang, enjoy lang, Jod. Kay Ginoo ko. Lisura, Jod ding lisod ta. Kay lisuron, Jod ta. Kay lisod. Maunang lisod, Jod ta karong panahon na. Ay, feeling good. Siyempre, ang kalipay, ang kasadya, o diba? Ang kasadya, ang kalipay, maanaw ta kaninyong naminaw na mo karon, o diba? Tubag po, maanaw sab kanin mo. Siyempre, good morning, may buntag diyan sa Skybox Coffee. Good morning. Good morning, Mami Arjen Panghardo. Good morning. Okay, always na namin nagkusok kay trompeta diya. Happy morning, Jod kaayo. Diba? Diyan sa Skybox Coffee sa Upper Dulian. Ugsaros Pachoy, happy morning lang. Auntie Chanda, Able Bar, BJGMP, happy morning. Og siyempre, amen. Namin na Diyos si George Salindato. Ang kalinaw, kasadya, ug ang magayo, ug walay kasakit. Karong adlaw. Manakanin niyo yung si George. Amen. Og siyempre, diba? Diyan sa Bidulian ha. Si BJGMP, wow, si Madang, ang mga sigbin diya, happy morning Jod. Og siyempre, God may mudang diya sa GNG Tironing Bike Cast. So good morning, Sir Paul and ma'am, and your kids. Wow, si Kamala Bagtsyong and your family, yung mistisa nga asawa, happy morning. Og siyempre, good morning, may buntag. May buntag. Si Sir Gondol, si Densyo, si Jake, happy morning, si Kalonger, o si Auntie Nol pa diya sa GNZ Tuloy by Cass, happy morning. O siyempre, good morning si Dave. Si Dave Sioson, happy morning. Si Desiree Abilay Banyes, mayong buntag, Sir Lan, may buntag. Og na po dire. Ako, Sir Lando. Ako, Sir Lando, balag walay driver's license. Balag walay driver's license. Basta hawd lang ka mo drive. Okay na na, oy. Okay na na. Basta ka raw panahon na. Kung di, wala man galing mo mamina sa akong programa. Unta na nga bungol na mong tanan. Joke lang! Ayoko! O katong wala na miha sa akong programa. Punta na nga bungo na lang mong tanan. Diba? Pareho ko na sa kung dili man gali ako imong gihuna-una karon. Ilabay ng imong utok. Hello, good morning. Sinalikway sa Kapalaran. Good morning. Good morning, sir, from Gatas. From Gatas with Love. Wow, bongga. Saan yung Gatas with Love? Hoy, sa Magatas ni, sa Sugod Leyte. Hello, sir. Yung si Lance Ortega. Shout out, Sir Lance to Randy Mulder. Randy Ortega from Canada. Hello. Hello, good morning, Randy Mulder. There's sa Canada. With your hobbies, si Randy Ortega. Happy morning lang. Si Councilor Hermie Las Piñas. Kuhan po, nagpasa akong ingat-ingat lang. Wow, bungga. And how are you there, Randy Mulder? I miss you so much. Nadire, wow. Diba? Napadyoig, gipa maulan.
Napadyogi pang hangover. Napadyogi pang hangover gikan sa February 14. Wabungga. Oh. Nagipang hangover, uban gipang maoy pa. Oh. Mao na kay ang imong ex. Grabe kay daro-daros lain. Oh, basta isa lang ha, wag nyong ipilit yung mga sarili nyo sa ibang tao kung ayaw nila. Oh. Kay dili man ka glue. Dili man ka glue. Atay nga. Sabihin mo masaya ka? Oh, diba? Ingon si Randy Mulder. Oh. Hi, honey, I'm fine. It's so I hope, diba? I hope nga you are in good health, diba? And more blessings the two of you there. Wow, English kay. Da Canada yan ha. Di ka kalapon mo ha. Oh, siyempre. Sorry, I'm not to speak straight. Wow. Balika. Sorry, I'm not to speak straight. On service sa XYG Food Hub. Good morning sa Barangay Sambud. Happy morning lang. Open alas 10 a.m. to 10 p.m. po na yung mga panga. O siyempre magkinilaw. Happy morning ka natin. O siyempre, good morning Auntie Annabel Pepanco. Good morning. Wow, si Mama Isalapinya. Good morning. O siyempre, good morning. Good morning, Ma'am Buntag. Di ba, Sir JM, Sir Mario, and Ma'am Jen. Happy morning ka natin. Kanang yat lang. O siyempre, good morning, Ma'am Buntag. O sa Prince Lechon Fast Food. Good morning, good morning, Mayong Buntag. O siyempre, good morning, Ate Faith, Eileen, si Henry, si Henry, si Marvin, si Mas Chopper Ronel. Happy morning ka natin. O siyempre, watching Compo with Sexy Brosely. Showing na daddy ha. Oh, the Karate Kid, the legend. Anak showing na di ayo. Wow, ingon si George Rosalind Dato, sir. Pagka-great sa ako mga barka diha, sir. Bautista, Malisay, og tanang diha mga empleyado sa fisheries. Good morning to all. Love you all. Ingon si Salin Dato, di ba? Wow. Siyempre, si Randy Moller is watching of Rank Camera. Mga pagkata sa ko. Basta sa President Fast Food, basta tilawi lang. Di ba? Wapag kanindot. Kanta sa ko, kanta. Kanta sa ko para nindot ni siya. Para sa mga, alam na. Libakira. Himantayon, tabian pang number 1, why silingan? Akong asawa may amiga nga, libakira, wakwak. Tingnan ko siya, ayaw gayod og kumpiyansa, wakwak. Sa atubangan makikistorya, ayuhon ka. Unya iniglakaw mo na, dauton ka niya, libakira. Himantayon, tabian pang number 1, why silingan? Daghan gayon kanila ang walay laing bungat, wakwak. Pundok sa lantay, kunuhay maghingot anay, wakwak. Kinsay mo, labay tutukan og manghungungay. Ang bakbak maglaway, mantay og panaway, libakira. Himantayon, tabian pang number 1, why silingan? Lisod gayon kung ang asawa ta, libakira, wakwak. Bisan sa iyang saya, di gani kapanglaba. Pirmi lang magtabi ang bakbak magpiti-piti. Murag kanding giulanan, sige gamangihi, libakira. Himantayon, tabian pang number 1, why silingan? Sila gayon kanunay ang sinugdan sa away, wakwak. Magsinudya ay way mo pakita mo likay, wakwak. Kung imo
sukmatan kay siya man ang nagsumbong. Bisag ibala sa kanyon, dili gyud mo angkon, libakera. Himantayon, tabian pang number 1, why silingan. Sila gayon kanunay ang sinugdan sa away, wak-wak magsinodya ay way mo pakita mo likay. Kung imong sukmatan kay siya man ang nagsumbong, bisag ibala sa kanya, dili gyud mo angkon, libakera. Himantayon, tabian pang number 1, why silingan. Libakera. Himantayon, tabian pang number 1, why silingan. Da puerte na. Libakera. Hello, good morning! That is Minyo Sara Salo. Good morning, good morning. Yung mga boys niya. Wow, happy morning, Jolog. Siyempre, talo for good morning, happy morning lang. Hatong mga sokela, ilaman soy. Hatong sa isla sila mata city kay tagbita ang radyo po diha, o di ba? Diha sa Barangay Balona Ipisigulayan. Happy morning. Wow, Kuya Roel Mulingon, Ron Cross ni Buat Atil Faisal. Aldo Rosa. Wow, happy morning ka natong tanan. Ingat lang, o di ba? O syempre mga tarus sa family. JD Begang. Wow, si Yeng Bentol Kanukutan, happy morning. Jerry Garcia, happy Guanson. Happy morning, si Lagdamat na Ison, Ate Vicky. Happy morning dahil sa South Cong Village, sa itong mga soke, wow. Siyempre, good morning, Melvin Palombaret, wow, good morning, happy morning ka natong tanang, wapag kanito kayo. Siyempre, good morning, may buntag, Auntie Mercy Lombaret, good morning sa Mampang, Auntie Mercy Lombaret, sa Distribulia, happy morning lang, Mother's Night, Jordan, good morning. Wow, dyan na pala Sebastian. Don Jula, Alviar, happy morning ka natong tananong, di ba? Wow! Siyempre, good morning! Mami Teles Itoy, good morning ka na Andre Ashin, mga sinis pamilya sa Kawit, happy morning ka natong ng Best Plas Alviar, that's sa Dakon Village, sabli sa Rico, happy morning! Atibit Myran family sa Ayala, happy morning ka natong tanan, Atibit Parilla po, bisang sa Bisay, Atibalik ko Darwin Tumanda, happy morning! Wow! Mami, Dada po, Darwin Apaw, Madamira Chong, si Ate Jennifer Cruz, happy morning, Makoy, happy morning, Mother Gloria Trejo, good morning, Mami Omar, German family, Ma'am Dalian, wapag kanino itong kaayo, wala, hurot-hurot, no? Serbeto mga sugid sa tituan, happy morning, labi na sa talon-talon, wow, ingat-ingat ang Diyod, dala sa Ulotanga, happy morning, dala sa Sihay, wow, ingat-ingat lang Diyod, happy morning lang. Siyempre, good morning, may buntag. Diyan sa Infinity Salon and Barber Shop. Diyan sa my Limtown. Happy morning, Angel Milano. Good morning, John si Teddy, Jimar, Uncle Modi, Regine, Uncle Modi, Uncle Richie, diba sa my Infinity Salon and Barber Shop. Diyan mo. Sa nalata ng pack. Imuno. Na diya. One for all for one. Wow. Happy morning ka natong tanan. Og labi itong mga soke diya sa Paseo. Mga Paseo boys, sa Love Justice. Was na Barbara, ako mga piyagyo, o mga amigo na ko di happy morning. Pagkanito kayo, di ba? Siyempre, kay Martis karon, pagtapat jud ha. Kaon jud mo ha. Kaon jud mo. Narayo ba no? Mugana og kaon. Kung mugana kaon kung mangurog na. Napo murag naghugot man ni siya oy. Kainom ko Sir Lando og ang akong What? Kainom ko Sir Lando ko ang akong apelyido ang Ilisan. Ako man dai ang Ilisan. Merisi tuo man ka ng mga lucky di ba? Matagal mo na pala ako nilolo ko. Napo diri magambay-amping jud daw kay diri tanan ga I love you nimo. Love ka. Tinuod jud, no ba? Kanay mga love nga gikan na sa baba. Wala gikan sa emotions imong gibati wala mo di ba? 3 buwan mo na akong niloloko. Correct. Hello, good morning yo si Christopher Bawas. Maya, happy morning. Di ba?
Napo dire Sir Lando. Wala ko'y ubo. Wala ko'y ubo og sipon. Pero na ako'y gibati nimo. Ay, kalain Ginoo mabuang ko bayot gara po ka oy. Wala na siyang ubo og sipon pero nasa'y gibati nako. Ay, Ginoo ko yoks. Ayun na lang kay mangwarta lang ka. Joke. Ayun lang kayo mga wala. Joke lang. Story lang to. Api-api lang kung nigalapon mo. Siyempre. Mga tao. Yan na lang. Yan lang. Mautan niya tanong. Garapon mo. Gara mo ha. Hello, good morning, may buntag. Ang associated sa Santa Catalina. Happy morning. Di ba na tumasukin na sa Divisoria? Okay, kusog ka na ingat-ingat lang doon, happy lang. Siyempre kayo na, Martes. Wala nakalimtan, no? Wala na ko yung nakalimtan, eh. Siyempre kayo, wala na, Jun. Siyempre kayo, Martes. It's time to choose, ha? College of Maritime Education, share po. Pizza lang, kayo nagadaog man sa silent play. Asa naman ko Captain Martin Apit, sa maluoy kas ba? Hello, good morning. This is Dr. Elineta Capasio, si Dr. Melchok, good morning. Ang kumakuyog dyan sa Patpit, no? Sir Dante, Sir Masol, Sir Gregorio, Sir Noel, Sir Pia. Happy morning ako mga kuyog daw at mga PE Physical Education Teachers. Labi-las ako mga estudyante. Di ba? Wala mi kang klase nga nag-usog kayong ulan. Happy morning, Jo. Basta enjoy lang. Happy lang, John, always. Di ba? Alam kalimot mag-ampot sa Ginoo. Matang-matang mayong lawas o mayong panahon. O dili ta masakit. Di ba? Basta enjoy lang. Hala! Kaya andaman dyan ako, Ruben, no? Gapon, karon baguhay na sa nag-andam para init-init maong sa inyong gusto, no? Check corrected ba, di ba? Hala, syagit na akong mga anak. Shy break ko, Diyos. Ay siyang tantan. Regine! 1, 2, 3, let's go! 106.7 Marina News FM. Sisid na. 7 Marino News FM. Sisid na. Regine, di ba? Mabitaw nga, dili na ko ganahan kiligon usahay. Na ibang mga tao nga, di na kayo usahay kiligon. Okay, usahay magug kananggi. Kananggi, imbis isogo o plato. Ang gidala, kaldiro. Di ba? Liso kayo. Napoy nagyaw-yaw diri. Kaya raman ako, Sir Lando. Kaya raman ako nga iya kong biyaan, Sir Lando. Pero kanang mobiya og inom og Red Doors, dili na ko kaya, Sir. Wala inom doon yung kagawa nga. Di ba? Di ba? Di ba? Di naman ta kuminom, Sir Lando. Lisod por balibaran kaning suod kay gala, oy. Tinuod na. Buang ko bayot nasa Niya po Sir Lando among silingan. Sir Lando Abi na ko og naay namatay mo simpatiya. Wait, napako dire Sir Lando nako silingan abi na ko namatay mo simpatiya. Magmadyong man di ay Sir Lando, magmadyong man ay. Mangita man nagmadyong ni nga kung sinidya. Kulirit, ano sa Siyempre kay Martes karon, siyempre anihan ang atong kapalaran karong adlaw. Ang atong kapalaran, diin mo na yung magkuhan yung maghatag og giya. Sa kada adlaw na atong mga kalihokan. Punit, inamgado na! Wow, social. Maghatag dyan og giya. A few moments later. Kaya itong kapalaran karong maghita og giya ninyo nga haom sa inyong gusto sa kinabuhi. Diba?
maghatag niyo og giya sa maayong dalan. Maayong dalan sa pagkapas mo. Di man ko makita ang kuhan ka wala man ko siya play diri di ba ko mag-change na ba ko kuyawan di ba happy lang di ba nasa ay sak entertain dia kuan sa ko diri entertain lang basta mga babae maglibog ka di ba sorry nga na kay Uyab Ruben mga pasugag Totoo yan. Gibutan na ba siyang profile katong guwapa niya? Hoy Aris! Hoy kanong Aris! So try mo to be generous Aris ha? Kanong adlaw labi na sa imong mga family members karon o close friends. Wow po nga generous. Generous. Kao pa na sa Rose ko. Rose ang pangalan. Piyong naong tunok. Sa imo karon Alis no. Kanong adlaw will be spent trying to juggle and multiple aspects sa kinabuhi kanong adlaw Aris. So may mga pressure ka between work and your relationship. Hinaot pantang imo. You have to kanong Aris no, ikaw you have to make your partner feel cherished and valued. Comfortably po na several time together lang jud. Para sa imong karon mo karon. Hoy Aris, ikaw you're currently unemployed katong mga Aris nga currently unemployed karon. Makita you will find a pleasant news coming their way today. Wow, bungga. Kato mga unemployed nga Aris, so makita na dyan could be either a career opportunity or mag-encourage mo a perspective that mag-allow mo to see how much better your situation is. Wow, ginukuhabuan ko ba yun? Sige. Panasa mo palawas mo karon. Try lang na to let insignificant worries karon na mo unnerve you today karon Aris. Dapat imong ibutang sa mga dapat to bear in mind karon that a little stress is a vital as it prompts action. Wa bata-bata jud ka ha. So avoid lang sa mga overexertion karon at can turn to be unwholesome physically, mentally, emotionally karon papatay na jud ka, bata-bata lang exercise lang. Ug syempre implement ang medyo a couple of relaxation practices to cure mo na mag-cause imong distress nga maayo na imong gibati karong adlaw para sa imong pinansa karong Aris no ay para ma-increase imong pinansa karon kinahanglan jud ka be more receptive sa trabaho karon Aris so try and give lang priority to problems karon og siyempre you have to sort them out instantaneously karong adlaw sa problema to increase sa imong finances karon. Hoy Taurus. Taurus ka urus gud ngolay wala ka aras pak ganun. Hoy karon Taurus no, karon you are proactive nature karon Taurus ha. You're going to keep you on the top everything you do. So ikaw karon you'll be a center of all activities karon Taurus. Wa bungga sa imong gugma karon Taurus. Na mga issue karon relating sa imong love life karon. Nga medyo man ay magkahatag kanimog dili maayo karong adlaw sa gugma. Hinaut panta nga things seems to be getting out of hand Taurus. So but ikaw ron to master some courage lang and call it off lang para walay problema. Kaya you don't have to let your heart suffer through the turmoil. Wa bungga di ba? Para sa imong karagdaman mo karon. Mga Taurus nga professionals karon will enjoy a productive day karon sa imong career karon adlaw. Wow! Kanang imong compassionate spirit karon and result work ethic will be in a good books in your superiors and so walay problema sa imong career trabaho nimo karon. Wow, bungga. Para sa imong palawas sa imong Taurus, no? You seem to be anxious about a lot of things karong adlaw Taurus. Kay maunay raise mo mataas ang imong stress stress level karon today. Ang mga astral, mga star, moon, and so nagsuggest nga you need to find a delicate balance in life lang. So join a yoga class para to revitalize and recuperate sa imong healthy body. Para sa imong pinansa karon. Hoy karon Taurus, so a great day nimo karon when it comes to money related matters karon Taurus. Sa imong mga financial transactions karon and business deals will be successfully completed or flag off. Wow, okay, wala kay problema kayo sa financial karon Taurus.
Ambot si Gemini. Gemini. Karong Gemini, no, ikalang imo pagka-artistic sense may improve karong adlaw Gemini. Muna maka-allow nimo to discover an artistic talent ka mga kanang to. You didn't realize nga you possess ka na nga talent. Wabong ka. Para sa imong mga Gemini, na yung mga impulse karon are favorable for being creative karon and spontaneous karon Gemini. However, pero o diba, you need to be on the lookout for a tendency karon. Labi na mo overthink ka o interpret mo mga trivial arguments karon with your partner. Wabong ka. Sa imong character mo karon, na kay sense of fulfillment karon alawa Gemini. Diba? So in the sense of reciprocity and trust in your relationship. Wow, ikaw ba nindot kayo ha? Manayon nga trust, pagsalig, communication, hard work. Mga mga pundasyon of a healthy and productive relationship diha sa imong itrabahoan. So make sure nga mga tao karon, you're going with want to same things you do and syempre can step up fully in your presence and vice versa. Rehondo Pueblo, Pueblo Rehondo and vice versa. Para sa imong palawas mo karon, kinahanglan ka to be more adaptable karon alwa Gemini. You're likely to be digging in your health on and heals and refuse to listen a sound advice. Batay ha? Batay ka, ikaw karon ni Ginuko. Ang imo, stay hydrated lang. Continue na sa imong kuan o avoid sa mga unhealthy foods. Magka-problema ay imong tiyan. Para wala siya, Gemini. Para sa imong pinasa karon, na yung mga unexpected financial agreements karon Gemini requirements karon nga medyo makahimo sa mga adlaw karon a little unsettling. Bongga. But you have to check all your bills pero noon o syempre mga obligasyon ma-ensure nga you have paid all your commitments. Kung nakalimot maganik ka, it costs you a lot of money in the future. Bahala ka. Ingat-ingat lang Gemini. Cancer. Uy, karong adlaw Cancer. Karong adlaw Cancer is Martes, Tuesday. Uy, karong Cancer, remember Cancer is sign to connected to you are connected to water karong adlaw. So kana pa intrinsic connection with the moon. Ang moon mo enter sa sky, mo enter ni mo karon influence sa job ang Ginoo ko. Daghan ka with a full of healing. Wow, bongga makaron. Murag maayo kayo mong adlaw karon Cancer. Ay, dugay pa lang Mayo day. Election man tong Mayo day. Sa imong guma karon. Ikaw karon sa imong guma karon Cancer. Medyo ikaw whether it's a way that can never decide where to eat or how they always stir up you. Ginoo ko. Something getting on your nerves. You're getting into nerves. Make the most of it lang Cancer. Kay karong adlaw, armed with influence karon sa mga astral karon. Nga mo na maghatag kanimog strength karong adlaw kahimso karon para madalay to bring this up with your partner and sort things through ug unsa man yung mga problema para sa imong career mo karon na make a conscious effort karon at work labi na mo interact with people politely. So gamiton nimo imong natural gift karon of empathy. Labi na mag-communicate ka og mga tao in order to get your points across efficiently. Nga avoid hurting, avoid the sentiments of others. Nga dili ka mga empathy. You have to empathize. Empathy. Na anay daghan sa Plaza Pilar. Ay, kalapati dito siya. Cancer, kalapati. Empathy. Para sa imong panglawas sa imong rahim sa karon. As well be active karon adlaw Cancer na. Sure to eat nutritious meals lang. Regularly and drink plenty of water lang jud ka para problema. So take breaks lang to recharge your energy. And you don't want to feel exhausted at the end of the day. Wow, bongga. Ingat-ingat lang. Para sa imong pinansa karon Cancer, no? If you have been considering making a big purchase karon, then today, the day to do it. Whether a new house, nakaibagong balay, a new car, or another investment mo karon Cancer. So you're to make the right choice. Ayon lang kapag don't hesitate. Wow, bongga. Walay problema. Dagkang kwartas Cancer. Kapapalit ko sa bagong house, bagong Ginoo ko. Balo wala may snack diri. Hag, siyempre, mga natong first set sa itong palaganong adlaw sa Idol Gemini sa Cancer.
ang unang set na mapas mo karon kay ano? Siya, sila, kamu, sila ang unang nituo sa. Nala pa dili. Oh, dilo ko buang ko bayot. Hoy, tinuod kayo niya. Mo na yung di man siya dili man to dato imong bana. At least dili mangulata. Di ba oh? Dili man kay ba dato imong bana, at least dili mangulata. Oh. Na pinangga man kay ka. O di ba wow bung ay paginita. Ano ganahan ko sa mga laki no? Di man kayo gwapo pero respetuoso. O di ba? So maning swerte gyapon ka. Oh. Sa dili dato imong bana, di ba? Oh. O colorate, o di ba? Napo di believe kay ko sa akong maigsuon. Oh. Nga bisag laylay sila og mga batasan o kaimtang. Oh, sila lagyapon ang magtinabangay sa katubang. O tinuod na no. Oh. Manayong na, kung mangutang gani ka sa imong igsuon, unya, maningil ang imong igsuon. So, dili ka nila igsuon, kagay paningil man ka. Okay, ang igsuon gani, mangutang sa igsuon, di, dyan na maningil ang igsuon. O, ikaw gani nga igsuon, nangutang ka sa imong igsuon, nagipaningil ka sa imong igsuon. Dili ka nila igsoon, kagipaningil ka. Anak ka sa gawas. Very much. Ko jawa, dami lang giatot ning igsoon da giatot ning igsoon da mangutang da paninglon ka. Yo, anak ka sa gawas kung paninglon ka. Oy, pagkakulbalas. Sige na. Ang korbeto na ilambay mo, labyog pagsagit na. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Awu. Paglabas ni awu, kita dayon si awu. Ingon diri. Sir Lando, akala ko malamig sa Baguio. Magastos pala. Oh, yung ginawa ko, di ba? Oh. Akala mo malamig sa Baguio, oh, di ba? Oh. Magastos pala, oh, di ba? Very much. Gasto jod. Oh. Inoo jud na gasto ay kakapoy no ingara pod mo, di ba? Ay, ginoo ko wala iabog dia pero mabuang ko bayot ani. Mabuti ning gasto no, manang kamo pag lika-lika jud pag ay mo pala gasto ha, ginoo ko mabuang ko bayot kay ginoo ko lisod kay pangitaong kwarta karon. Ako gani murag ako kada adlaw murag na naman ko'y parcel kada adlaw. Oy, murag di naman si Ruben ako na may kada Hi, good morning, Molina. Wow. Diya sa Westman ko. Good morning ko na yun. Dasay, Captain Kuwait sa Malagutay. Good morning sa Kampabindan. Atong mga suki. Wow. Ano ang atong? Oh, siyempre, ano ang atong? Ang atong third set sa atong kapalaragarong adlaw. Regine. A few moments later. And hello, good morning, Dr. Jaime Jolon, Dr. Melabel Lasal. Good morning, happy morning lang. Ingat lang, Jod. Pagpanindot. Ginangat pa nga. Diba, ano siya? Okay, lalaban. Pag-ganing, lalaban ka ron. Diba? Na yung mga diba? Na yung mga kuha na nagpa-shoutout diri. Mga magpa-shoutout from Japan, mga Fokiko family. Mga Fokiko. Diba? Mga
Kadyot sa ha, kay pa shout out diri. Ulat-ulat lang sa mo ha. Aray. Unya na lang, hot dan yata yung gara po mo. Ay, mabuang ko ba yun? Mauna! Mauna, Garisi. Hoy, Leo! Hoy, Leo, binon na familiar size, kalong mga tao, kalong Leo, ha? Na yung mga nangagini mo, the past appears to be coming to an end na wabong ka. So, there's maybe some tension karon in close relationship, but it could be due to your grow and improve. Wow! As well as sa imong impatience to do so. Wabong ka sa imong gumakaroon sa imong gumakaroon layo, no? Tungod sa mga alignment karon sa mga bulan adlaw kung sa panak kay wa mag-align kay dagom kayo. So na mga kuan karon na simple words and phrases like I love you take a new meanings. So, wa man ha? So in fact, sa mga kamatuoran lang, any statement to you to make your love interest layo could lead a discussion tungod sa imong relasyon kono purpose and direction. Wow, Ginoo ko. One direction, pero asa mo agi, ingon na mo direction lang daw. Para sa imong career na mo karon, Ginoo karon layo na kay abundance of physical powerful energy karon para maka-assist na nimo to achieve sa imong purpose, sa imong gusto sa duhang karong adlaw. Sa imong objectives and syempre mag-generate na og wealth. Generating wealth for your family. Wow, bongga magkas. Para sa imong palawas na karon. There's a good chance Leo ha nga get a fever Ginoo ko magkahilan karon. You're given a fever right now karon Leo. So bantay nga ito be a viral flu but syempre mangita jud ka you have to seek medical help right away para wala problema. Kay lisod kayo to exercise caution against allergic and viral infections. Lisod kaayo Leo para sa imong pinansa karon. Now is the time karon Leo to imong i-consider karon on your creative side karon. Ang kanang mga liso karon, mga tanong karon that you so today. Mo na mag-pave the way for a brighter future lang. So kung na kay mga money issue karon Leo, now is the time to concentrate on the benefits rather than the drawbacks para walay problema sa imong financial Leo. Di ba? Virgo. Hoy, Virgo, no, medyo posible ko namang feel so overwhelmed by a chain of events kanong adlaw, Virgo. Around yung medyo extremely difficult to decide the correct path for yourself. Pat Manihero, wala na-retire na siya. Siyempre, Virgo, sa mga gumaling mo karon. Katong mga Virgo karon who are not yet in a relation karon, must not bore themselves today by being someone nga wala joy interesado nimo. Pasensya na. Pagkalain katong mga wala pa relasyon, sa mga wala joy interesado nimo karong adlaw. Don't worry ha, try to be with someone lang who is exciting as you or siyempre makamit sa imong demands of adventure quite readily. Wabong ka. Para sa imong karir naman karon, the best thing, John, ang pinaka-best kabutan karon, the Virgo karon, sa mga professional is now to collect. You have to collect resources karon for the next project. O siyempre, imong planoon mo ang mga events in such a manner so that there are no unprecedented occurrences karon during the entire process. So try lang to be diplomatic karong adlaw ha, Virgo, para walay problema. Sa imong panglawas nimo karon, it is now time to stop overlooking karon or neglecting sa imong own health karon, Virgo. Kaya nga adong adlaw nagtawag nimo to overhaul your dietary regime karon. Diba? So at time kana syagit na jud ka. Have to set mag-set ka sa imong dietitian to chalk out sa imong daily meal plan. Bantay ha, sa imong workout, o siyempre, dapat 15-minute stretching exercise lang before you work out and manay maka-enhance sa imong flexible. Sa imong pinasa karon, Virgo. Hi, guy, great din mo to treat imong kalingon. You have to treat yourself karon, Virgo. Enjoy the success of your hard-earned labor. So go out with friends and family on a shopping spree. Wabungga. Kung wala kay okay lang ang imong Virgo. Thank you. Okay, among financial. Wow, bingo. So, bisa atulong ko sa food court. Malamang ko, kaon lang ko. Ay, social, ginuho ko. Make the most of it. Oh, correct. Ako,
mo kaon ko kanang ko pero di mo kanunay kay mahal kayo. Di ba? Mukha mo tag mahal kayo kay kano to treat ourselves, di ba? Ako gani mo kaon gani ko ga ako karindirian jud ko mo kaon, di ba Libra? Hoy Libra, you prefer to stay on and put me surrounded by things that are familiar to karon. Siyempre, di ba? You may find solace in your routine karon. So nonetheless, payless, portless, siyempre you may feel impatient karon at times. Dili ka pasensyoso karon. And you feel a growing desire to do something different lang. Pero mo kung magkaroon na Libra, kanang imong preference karon no harmony over discord karon, exist asa karon kami promote. Nga ikaw mo solve karon. Mo solve karon to speak up rather than keeping it inside, Libra. So ang imong partner, imong lover karon maybe pressuring you to do something because they wanted you to. Diba? Ganahan siya. Bantay lang jud ka. So imo dira unsa na sa imong nasa imong sulod imo nang ipagawas kay Ginoo ko. Og di na mo gawas. Syempre panuhot na. Para sa imong karga man mo kon Libra no. Ginoo ko Ginoo Libra no, you work in a luxury goods and the same appear nimo to be you are doing very well karong adlaw. So katong mga Libra nga self-employed lang also raise their rates para ma-obtain ang sum of money. Wow, bongga. So have to pay attention lang tulos and appreciative nimo of you kwan lang pay attention lang para sa imong panglawas nimo karon na kay mga health issues karon Libra, digestive problems, what imong skin dry di ba imong buhok nangahulog na, hair loss mo na mag-bother kanimo karon Libra. So imo nang i-recognize sa imong poor diet, di ba? Sigurado ba kayo? Of this problem. So, di ba? So drink lang ala to. Sigurado gani kay imo ni kapalaran dinhi amo ang garap pug kayo niya. Wala sa imo pinasaga ron. Ikaw Libra na ka sa tumatong your midst of a powerful transformation kanang adlaw Libra. Dapat you have to anticipate kanang mga unsay mga pangitabo karong adlaw ha. Klaro ka. So ang imong financial situation may be a source of concern right now. But don't worry. Change is on the way because change is coming. So maintain lang a positive mindset lang, Libra. Sige, batasan ha? In short, Libra, joke lang. Hoy, kana Scorpio, kana yung mga cosmic, mga asa, kana mga bulan, mga usap na to help you break out the pessimistic mood karon. I've been for a while now. Wow, bongga maga. Sa imong magkaroon, nakita na ba nimo imong love triangle Scorpio, di ba? So na yung mga classic dilemma, dilemma. Dilemma lang ni. A tale as old as time. So kung ano mag-focus ka on approaching the object of your interest and syempre you have to impress them. Diba? Wow. Sa imong karga ba naman, Scorpio, you know nga, wala ka dili ka happy sa imong trabaho lately, ha? So whether it's a microaggressions karon or being overburdened lang with tasks. So it's not an environment you can thrive in. So ayun lang kapag duwa-duwa to explore, don't hesitate to explore new possibilities karon. Nga man nagdala ka nimog kalipay. Kaya this could be something as simple as moving office guard, just explain ka ulit kami. Simple lang kami step, wala ka, ayo lang dyan ha, explore ka ron ha, para sa imong malipay ka sa imong trabaho, enjoy lang, balaga may sweldo, enjoy lang. Para sa imong panglawas na magkaroon, you'll be struggling with eyesight ka ron ha, eyesight ka ron Scorpio. Though it's not severe, presenting itself in a form of headaches and fatigue lang tungkol sa makuha lang ka masakit ay mong ulo tungkol sa imong mata. Avoid lang sa mga, diba, over sa computer. So dapat you have to consume food rich in vitamin A and beta-carotene. Wow! Bantay-bantay lang juga, syempre, magpa-schedule kag appointment for the eye practitioner karong adlaw. Para sa imong financial mo karon, dapat mindful ka sa imong savings karon Scorpio ha. Kaya ma-prepare kang saving and change karon in your life ahead. So you need all the protection possible lang. Kung ang imong money, imong finances are in place, so ikaw you are well prepared and secured. Wow, bongga. So good luck
So naman mauna ang atong second set sa nagbalang daw si Leo Virgo Level Scorpio. Ang ikaduhang set nga mapas mo karon. Kaya nga sila ang unang nito di ba? Happy lang joke correct. Napo diri do. Hoy nana mo diri nana joke ko sa akong point kanon Sir Lando sa kanaba Sir Lando. Kana mo na pinakanindot nga moabot ka sa imong point sa imong kinabuhi. Nga kung naay moabot sa imong kinabuhi. Piangi padi kabiyaan, piangi kili. Ayaw ko Dili ka Ay social man si Madam Landing kay basa sa horoscope. Ga-ID. ID no entry, di ba? Hala ko ba kayo alas 11 natin pagkauna jud pagkalami na jud sa atong sudan niya. Kung sa atong sudan niya, di ba pakpag ka na ganin. Diya sa Prince Lechon Pastor, na may lechon. Di ba na, siyempre na lechon. Na may utan. Diya sa may Navarro, tumasang karinderya. Diya sa Tumaga Bypass. Happy morning. Nasukin na to diya. Alas siya kita ko mga anok. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ay, pagkalami gayon. Manang dili jud ta magbot-botan permi kinahanglan magsinalbayes po ta gamay. Joke lang. Mabuang kumayot na sa Siyempre na natong third set sa tagabalagan ng dawa. Diba Managingon nga anad-anara imo gulingon nga ikarang usa. Kay kanang uban diha tanan kay tanan. Mamiya ra na. Uyan pa mo di mo na make the most of it. Wait, Secretary, so you're like feel weary karon og hassle karong adlaw. No, di ko possibly due to some substantial amount of work karon. Nga medyo has been heaped upon you over the past few days. Wow, Ginoo ko. So medyo ang imong kinabuhi karon, medyo na ay mga both ups and downs. So learn lang to confidently deal with both lang para wala problema. Both. Nadagan diri sa among loyon ay both. Ang nanakay mga gudyaw. Okay, so you're going to enjoy a fun time with your partner adlaw. So a life full of excitement, love, and merriment. Wow, okay kayo, wala problema sa imong magkaroon. Sa imong karagdagan mo karon Secretary, so uplifting and positive din mo, Secretarios, have lost their jobs recently lang. Even if this is a newfound occupation karon, comes unexpectedly. So na yung mga chance ka being employed again or looking up. Wabong ka itong mga kanangita naman kayo. Kato nangita nga Secretary sa trabaho, nakakita ka trabaho ka noon, magiging mabuang ka. Sige, good luck sa interview. Ayaw ang interview ha, hardworking. Pero lisod pa trabaho ingon si Ruben, happy morning lang. Para sa imong tapos napuyuban, ipal-ipal, napuyuban, bantay-bantay lang dyan ba? Okay, gano'n sa feel better, gano'n sa imong secretary feel better kanong adlaw after going through period of poor health, ha? So na mga tension and stress will lower today in a recent days. Wow, so it will lower your blood pressure, giving relief and respite. Wow, sa imong pinasa karon kanong secretary so may project click kanong adlaw, ha? Money will be expended on everything from fine clothes to jewelry, eating out, expensive restaurant. Wow, social na kang kwarta, Secretarios. Nga na po ka, madabyan na dyan. Basta ayaw na don't exceed limits para wala yung problema, Secretarios. Capricorn. Mana sa Capricorn gano'n na ikag nimong
nainaikag ni mong lucky pero naalagay sa taas dakong kahoy, Capricorn. Hoy Capricorn, you'll find a fresh new way karon labi na mo continue ka of the same old routine mo kuno dawa. So it is time to take a break lang from work and spend time with friends lang. Wa bungga sa mo karon Capricorn. You may think that they know what you are looking for a relationship karon. Ikaw you're ready na ka for a lifelong commitment to an individual. So karon dawa imong i-contemplate. Ginoo ko Capricorn, contemplate. Kanang wala na yung plato, konti na lang ang plato, contemplate. Ito na, diba, with the honesty, so that there's a clear picture of what is being expected. Wabunggaman, o diba? Para sa imong character karon, the day will challenge ang sa imong capability karon. O diba ba? Able to handle situation under stress. So I'd like to be entrusted with a serious assignment karon nga provide mo opportunity. Wow! Oh, so dili ka dato kay og dato pa ni dato ni pobre magana. This is yung domain talent and abilities karon. Para sa imong panglawas mo karon Capricorn, concerned ka karon sa imong health or loved one, sa imong loved one karon, maybe a family member or friend, ha? So this is however no cause for concern as they only need some fresh air lang. Og serve and a check up. Wow, so kadi lang so you have to consideration some deficiencies lang or imbalance lang nag-occur from their diet. Banta na dyan ka. O para sa imong pinasa karon. Karon Capricorn na may find comfort in small extra income karon nga will come their way. Wow, na nasa imong padono na sa imong dalan. So put this as surplus in bank as will help improve your financial situation. Wow, bongga. Aquarius. So, it's a good day to make choice of all kinds, ha? Particularly those impact sa imong profession, sa imong sa imong personal or professional life. So, imong makita karon you can see the things clearly now. So, with the alignments of the astral, mga moon and stars, favor kanong adlaw. Sa imong gugma karon, na these days is an ideal to indulge karon in some light-hearted fun with friends. Wow! So, go out for a party lang in a fun-filled evening. Wow, okay ang imong gugma karon na. Sa imong karga mo mga Aquarius. Nay, mga kano today will be a very favorable day ni mga Aquarius. Labi na sa mga estudyante. So, na mga chance karon a golden opportunity karon to turn your life around forever. So, na mga peers, colleagues, helpful ni mo karong adlaw. It can give you powerful suggestions. Oh, wow, bongga. Bongga man imong kuan Aquarius. Sa imong pala sa imong panlawas karon. Your health looks all right. So okay lang. So ayaw lang ka padulong sa left kay all right na ba ni? All right. Di ba? Just focus on eating right and staying fit. You can visit a dietitian allowed to make unnecessary changes lang. Kaya mo pinasa karon. On a financial front karon, ang imong energy o passive attitude karon will get your prices karon lawa. So keep a check on your expenses karon. So don't want you to let go of hard-earned cash so easily. So don't lend your money to anyone, ha? Ayaw ka. O di ba? Don't lend your money to anyone. Kay mao na. Bukan na kay kwarta, ayaw daw, don't lend money to anyone daw, ayaw, imuhan na dyan na ina. Una galing mo alam na wala kay kwarta para wala yung problema, kaya wala kay, magamit na mo, pagkaugma, ika na ba yung mga problema, di ba, Pisces? Kaya wala Pisces, so, wala ba, peace, malinaon, o kalipay ni mo karon dawa. So, nice sense of serenity karon and joy will surround you, di ba? O, syempre, sa imong career, trabaho ni mo, sa imong gugma karon, kung na ba kay crush, Pisces? So, di ba? So, did you meet someone last week? O sa kay day sa Valentine's Day? So, kanalawa, no? You'll be talking to someone you like and want to things to the next level. Joke lang. Lagi kay puro mo laki. Oh, wow, bongga ka. Kanalawa ka na sa imong kanalawa today will show up, Pisces, ha? You're devoting yourself to work for a while now. So, while problema, be confident lang. Don't hesitate when presenting your ideas. Kaya ang mga kanang approve, best of luck lang. Ma-approve sa imong bosses o mga colleagues. Para sa imong palaw sa mga karon. Kinukupay, you can finally relax. Sakit sa ulo ni mo, experience will come to an end now.
So, eliminate lang sa stress from your life. So, take time out today to practice mindfulness. So, meditate, di ba? Yoga, manay pinagano. Sa imong pinasagaron, tungod sa mga influence karon sa mga tao, sa astral, sa mga find the right state of mind karon to review sa imong finances karon daw. So, make changes kung na may sa mga wherever you required. Come with an efficient strategy for saving lang. Wow, bungga. Sama naman ito kung malagarawan daw ito wala tambal of Japanese tambal of because Dr. Perses insult your symptoms, get your cardio cash and transactions. So thank you for being with us. Itong horoscope, Ginoo ko. Di, pagka mo ito bayot, mapas mo na ito ka, Ginoo ko. Ala, happy lang, kahit paano si ka na buhay. So make the most of it lang. Kuya Juan, happy lang, joke ko rin, di ba? Okay! Alam mo ito, naging naman na doon sila! Di ba, happy lang doon sa taste na malas sa sipos na, di ba, sa Prince Lechon, di alam 0936-404-0214. Basta Prince Hotel, awi lang! Alakao na! Regine! Wow! Ang galing sumayaw! 106.7 Marina News FM. Easy na! Dapat ang mayaw ng ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Ang galing sumayaw. Pagkalimot. After sa programa, siyempre, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Wow, pagkalimot kayo. O, diba? Siyempre, sa pagkaswerte ang talaw ng Heart Papa Joms. O, diba? Oh, siyempre, nangaon naman din ha? Sudan ba mother else? Ang parilya sa sudan, pagkalami sa mga gulay karon. Lami dyan ikaon, labi na yung mga ginamay, mga minodog, kung sa pa na naman. Siyempre, atong hearing karong adlaw. Atong hearing 281 of 434. Wow! Congratulations! Oh, siyempre natin second final na ng adlaw. Mga Pebrero, si 8 2005. Happy birthday na. Happy birthday sa nag-birthday. O, diba? Salamat. Siyempre sa mong station manager. Wala ang buta kugikan. O, di ba mga pinanggaon na si Dr. Reno Lentida. O, siyempre mong broadcast technician. Wala ang si Mr. Ben Cute Fajardo. Goodbye, Diyos. Ano sa siyempre, kining sa mga kanginan ang tigpagkatawas kawanangan. Wala siyempre, bisadawan, manaminit ang pagkatawang tawa. Sa akong programa ang katupnan, pero dili malaboy ang tigitig. Nilandong Bisaya, dili ito na sa sikat na gusto nga istasyon, ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Mwah, chup, chup. Babu. 1, 2, 3, let's go!